Assalamu алейкум, урматтуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн 22 ноябрь 2020 жыл күнгө жекшембе. Биз азыр Кара Суу районуна караштуу Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын бет алдында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон жалпы эле малдардын баасын ичкерге кирип тартып чыгабыз. Урматтуу туугандар, сиздерге айта кетчү жарыя Фермер KG сайты бүгүнкү күндө активдүү иштеп жатат жана анын колдонуучулары дагы көбөйүүдө. Сиз аны Play Market'тен, эгерде iPhone көтөрсөңүз, App Store'дон жүктөп алсаңыз болот. Эгерде түшүмүңүздү жана мал жаныңызды онлайн сатайын десеңиз, аны жүктөп алып, түшүмүңүздү сүрөткө тартып, ошол тиркемеге жүктөп, телефон номериңизди, баасын, адресиңизди жазсаңыз, алуучулар өздөрү байланышка чыгып, үйүңүздөн келип алып кетет. Бул карантин убагында өтө чоң мүмкүнчүлүк. Ошондуктан баарыңыздар Фермер KG тиркемесин телефонуңуздарга жүктөп алыңыздар. Шилтемеси описанияда жана комментарийде жазылуу. Анда базардын ичинен жолугабыз, достор. Мынакей достор, базардын ичи бүгүн адамдагы, малдагы көп. Азыр саануйлардан баштайбыз. Урматтуу достор, биздин алгачкы саануй 120 000 сом дейт, жакыны. Нол торпогу экинчиси экен. Торпогу эркек экен. Торпогу бир 2 айдын арақ берагында жаштыгы. Мына сиздерден бе? Бул швед породасындагы саануй. Бишкектен келген. Бишкектин малы экен. Мына желиндеринен байкасаңыздар болот. 10 литр сүт гарантия дейт. Сүттөрү агып атат. Жакындатып көрсөтөбүз. Торпогу эркек экен. Канчанчы торпогу бул? 4-чү торпогу. Торпогу жаш. 1 айлык окшойт примерно. Жок, 15 күндүк. 15 күндүк. Неге ичин таңып койдуңар? Üşüyt да. Суук. Ооба, торпоктун деле бизде эле жаны бар, ошон үчүн ичин байлап койдук. Базар канчага көтөрдү ака? 125 сурап атабыз. 125ке сурап, бирок бербей атыптыр. Туура келбесе бербейт да. Значит, туура келбептир, достор. Бул биздин экинчи саануй болду. Кийинки көтөбүз. Биздин кийинки саан 85 000 сом дейт. Биринчи туңгуч экен. Торпоң көрсөтөбүз азыр. Торпогу эркек экен. Жаш торпок. 1 ай болуп болбогон. 85 000 кеми бар дейт. Таксыр канча сурап атасыздар? 65 000ге бербей атасыз. Кичине кошуң да бербесе. Бересиң. Мал көп, достор, бүгүн базарда адам көп. Биз ортосуна кирип тарта албай атабыз, анткени ал жерде малдын тулку боюн тартканы мүмкүнчүлүк болбой атат, тыгын болуп. Кийинки саанга өтөбүз анда. Бул ала саануйлар Таластын породасы дейт, сүт багытындагы. Демек, Таластан келген турбайбы булар? Мына желиндери тырсы ийишип турат. Жакындар тамашалашып жатат, тааныштары. Сиз эле сүйлөп бербесиз, жаман күчтүү сүйлөйт экенсиз ака. Сурайсыз ака. Баасын айтып коюң ака. 130 000ден кем бар. 130 000ден дейт. Торпоктору эркек бургачыбы? Экөөтең ургачы. Мына эки торпогу, бири чоң, бири кичине. Экөөтең ургачы дейт. 130 000 сомдон дейт. Нол бир 5-6-ны тууган уй экен. Мына 5-чиси дейт. Торпог ургач экен. Баасы 85 000 сом дейт. 5-6-ны тууган уй көп эле сүт берсе керек. Ал эми бул саануй нол турган торпогу экинчи торпог экен. Эркек бургачыбы? Эркек.
Erkek torpaq. Qancha litr sut beradi do'stim? 5-6 litr. 5-6 litrning tegeraginde sut beradi deydi. Bir mahalle sağlat değil mi? Qayerdan moli? Do'st, qayerdan kelding? Harmanlar. Ha, mına Qarman qo'shni ayıldan kelibdir. Albazarning janidagi ayıldan. Al endi bu uy 120 ming so'm deydi. 5-iskan torpog'i. Sütü koyu aka. Sütü sonum deydi. Nake jelinden süt sağanlar jelinden bayqasa oladi. Torpaq erkek burgachi va? Torpaq erkek ekan. Jash torpaq. Mına torpog'i. 2 aylık. 2 aylık torpaq ekan. Erkek o'xshaydi ha? Erkek torpaq ekan. Bu qizil tusdagi uyda 100 ming so'm to'g'liq deydi. Mına torpog'i qanchanchisilar? 5-torpaq ekan. Torpaq jash, 1 aydan o'tgan. Alem bu o'sha uydun jelini tirsayib süt ag'ib turadi. Demek, ko'p süt berganda ele sanday ko'rinadi. Qanchaga so'rashdi aka? 90 ga bermay qo'ydingizmi? Demek 90 ga beribdir. Dostlar, bu Alato parodasındagi qara tusdagi uy, mына birinchi turgan birinchi torpog'i deydi. Birinchi torpog'i urg'ach o'xshaydi ha? Urg'ach ekan, почти bunday g'unajim bo'lib qolibdi. Qancha oylik aka bu? 1,5 yaş. 1,5 yaş deydi. Uçqun media kanalı. Qancha litr sut beradi aka bu parodadagilar? Bu birinchi tutda 12-13 litr beryapti. Birinchi tunguchi 12-13 litr sut beradi deydi. Hazır boz ekan shu turishda. Shuning uchun jelini ko'rinmaydi ancha. 7 aydan 8 ayga borib qolgan. İçindegisi 7-8 aylık olup qolibdir. Demek sütü yo'q ekan da o'shaning uchun ha? Yo'q, hozir ham sutdan chiqaribdilar bular. Jelini tartayin desem ko'rinmadi da o'shaga. Emi basını ayting aka. 165 ming so'm deydi. Qiziqib so'rashdimi? 151 bin. 151 ga tura kelmedi sizga. Yaxshi, o'yingizdag'iday baga sotib oling aka. 110 ming so'm. Parodasi jo'nakaylar? Ha, jo'nakaylar parodada uy. Qanchasi torpog'i? 5-torpaq. 5-torpog'i 110 ming so'm deydi. Torpog'i jash ekan. Biroq buna jelini bayqasamat. 110. To'xtab tur do'st. Bu uy 110 ming so'm deganchalik bor turmay, jelini cho'ng ekan. Demek ko'p sut beradi ha? 10 litrga javob. 10 litrga javob deydi. Qaysi paroda do'st? O'z-o'zila paroda. O'zidinla paroda ekan. Mına torpog'i 1 oy bo'laylik. Erkak urg'achi va? Urg'ach torpoq. Süt bag'itida ekan demek. 10 litr süt sağayım deganlar bo'lsa, shuni olsa bo'ladi. Bu uydun bası 100 ming so'm deydi. Torpog'i mına oldu erkek. 5-torpog ekan. Mına uydun jelini 10 litr sut beradi deydi. Naka dostlar, mına müyüzü yo'q, to'qol uy, Geraford urusundagi tuqumundagi mal ekan, uy ekan. Şeriga satıyorlar 90 bin. Sherigin 90 mingga sotdir. Buni qanchaga sotam deysiz? 90 ming bo'lsa beraverem deydi. Bo'z ekan, ha, qancha oylik ichinde? 4 aylık. İçinde 4 aylık bo'z ekan. O'ziga tushirdingizmi aka? O'ziga tushirdingizmi deydi. Qancha litr sut beradi dedingiz? Canlı tuğanda 15 litr. Demek bu dağı tuğan sayın sütü ko'paysa kerak ha? 15 litr. Minimum 10 litrden jo'g'or ekan, 20 litrga chayin deydi. Jetiga turib qo'ydi. Buni ko'rib keldim. Bozor qiziqadi. Qanchaga sotalashdingizlar akalar?
45'ke 45'ke. Ya 107 bin Kaysınısın? dedik onu. Ha, ekonu 107 ming. Ben 110 verdim. O bir yıl öğretin de sen anlayın. Yıkamalı. Dıykanlar görüp suyunsun da malı Rasmat. otada kendi. Ekonu 107 mingge surap atkan. Al endi satuvchi 110 ming so'm deydi. Yedim bas. Bot yedim ta gel. YouTube'da nima oladigan o'zingiz oladigan. Bayla. Qancha oldi aka? 108 bin bo'ldi. Eko 108 ming. Buna eki qunajin. Yo'q, unajin emas. Ha, nima ekan? Torpoq ekan kechirasizlar. Bunajda koy bunajda. Erkek torpoq 108 ming so'm oldi. Tanajar bu qoldi. Tanachar bu ekan. Bayla. 108 ming so'm yaxshi satibsiz. 108. 108 ming so'm. Pupulingizga to'ldi da. Diyqansizmi aka? 53-55 bo'ldi. 53-55. Qaysi 53 bo'ldi? Na 53 mi? 53 55 bo'ldi. Tanachar erkek buqa 108 ming so'mga satıldı. 55 ming so'm deydi. Kim var deydi. Erkek torpoq. Naqochimiz. Taqsir, sizniki qancha? Bolalari, yoshlari 60 kam bor. 60 ming kim var deydi. Hava sizniki bahası qancha aytib qo'yingizchi? Yoshi 70 ming. Yoshichi? Yoshi 1,5 yosh deydi. 70 ming so'm deydi. Bozor qizib odat dostlar. Qaysini? Bunani o't. Qancha deyapsan? 59.500 oldu. Oho. 60 mingdan. 5 To'g'liq berdi. 60 to'g'liq deb aytyapti reis. Talashyapti. 500 so'm talashyapti satib. Qancha oldi Erlanka? 59 yarım. 59.500. Erkek. Aka. To'g'liqdir. 500 so'm. Şurada. Yaşı qancha aka? 1,5 yosh. Bosicha? 65 ming kim bor deydi. Hava qancha oldi bosi? 70 ming so'm. Taqsir torpoqlar qancha oldi? Torpoqlar 32 ming so'm. Nolcha? 24500. 32 ming 24 yarım. 24500. Hava siznikichi? Nima? Bosi qancha oldi? Bası 24. 24 ming. Taqsir qancha oldi torpoqlar? 25 dan bo'libdi. Mına dostlar biz Sanuydu tartib hazır qo'y bozorga keldik. Bu yerda tizilgan qo'ylar birli adamlik ekan. Hazır o'zi bayonlab beradi. Aytavering aka, mınalar başından başlap. Bardığı urgaçı mı bular soluq? 7,5'dan bular. 7,5dan deydi. Bular 8,5'dan. 8,5dan. Soyuşqa alam degenler qaysini alsa olur? Bunlar da soluq. Soluq. 9,5'dan. 9,5dan. Mına yoqdan başlap qimmatlab ketaveradi. Tiz qo'ydingizmi? Ha. Qancha tishlar aka bular? Yaş qo'ylar. Yosh qo'ylar. Yağı cho'ng qo'ylar. Iki tish, 4 tishlar bor. Nol qancha mına kurong? Bular 8,5. 8,5 ming deydi. Qar jag'andan keyin qo'y qimmatladi aka? Arzanda o'tadi. Qayra arzonladi u. Bu arzonlab qolgandagi boy ekan dostlar. Buna qo'zli qo'ydi, bosi qancha dedingiz?
15 kamı var. 15 kam var deydi. 6 yetişken. 6 yetişken bolganda qarıp kalgan bolabı? Yok, rasa malı. Ortaça. Ova. Qarıgan. Mına qo'zi erkek bo'lgan-ku. Erkek ekan. Aldın kişiler maydalanıp devir çıkandan sonra qarıgan bular. Ha. Şul soğluqtu 9500 so'mga alıptır. Tosib qaldinglar, bunday tutib tursanlar. Tartib olayın aka. 9500 so'mga alıptır şul so'luq. Şul qo'zi qo'chqorning bahası 10.000 so'm deydi. Şul mitiz qo'ydi 7000 so'mga alıptır. Seniki-chi ukam? Mına so'luq o'xshaydi. Qo'chqor bu. Qancha tish? Yaşa bu poza. Qo'zi qo'chqor bu. Poza poza. Basichi? 11 mi? 11.000 so'm deydi qo'zi qo'chqorda. Şul qo'zli qo'ydi 15.000 so'm deydi. Buna erkek urg'achi bu? Urg'achi qo'zi ekan. Dostlar, zaryat o'chkichayin tartib ulgurib olalım. Buna 11.000 so'm deydi. Jashi 4 tish ekan. Urg'achi qo'y so'liq. Buna dostlar, bari urg'achi. 7 jarımdan. Bunalar 7'de. Bunalar birinchi eko. Ekte urgaç, ekte erkek. Ha, bunalar urg'achi bu. Bular erkek. Bunalar erkek. Ekte urgaç. Erkekler qancha? Erkekler 7'den. 7'den. Bular 7,5. Hurmatly dostlar, bizdin kamera texnikalik sebeplerden ulan zaryat o'chib qoldi. 100% qilib to'liqtab chiqdik elek, biroq suv bo'lganga baylanıştı, bilmayman qandaydir bir sebeplerden zaryat o'chayin deb atadi. O'shonduktan biz sizler menga keyingi bozor jolugabыз. Biz bozordagy bardык janavarların baсын tartayın dep çıktık elek, biroq san uylar menen qo'ylardy tartkandan keyin эле ушундай zaryat o'chib qoldi. Andыктан биздин каналга жазылыңыздар. Keyingi bozor texnikalik sebeplerди эске алып, толук тартканы аракет кылабыз. Bundan basını aytып koyыңчы аба. 10.000 so'm. Qo'zi qo'chqor o'xshaydi. Qo'zi qo'chqor 10.000 so'm. Ha, Biçmal değil. ha, biçmal ekan. Biçmal 10.000 so'm. Dostlar, mına biçmalды men özüm satып алдым 11.000 so'mga. Soyuşqa dep. Cadılar 1800 so'm deydi. Ha, siz gelek. Esparsert. Şap. Esparsert. 250 so'm deydi. Mayli o. Ay. Oşa, bosa, bosa. Jeniki naktiler öyle. Boş.